Iphulo lokuqubisana nevenkile zasekuhlaleni ezingathobeli imithetho yokhuseleko lokutya liyaqhuba kwilizwe jikelele phakathi kwentlekele yokugula okubangelwa kukutya okunetyhefu. Bangaphaya kwama-20 abantwana abaswelekileyo ngelixa uninzi lwabanye luphelele esibhedlele emva kokutya amashwamshwam ekukholeleka ukuba anetyhefu. Namhlanje abachaphazelekayo abohlukeneyo kuquka i-African National Congress, i-South African National Civics Organisation kunye nee-arhente zogcino lomthetho baqhube iphulo lokuhlola ukuthotyelwa kwemithetho kwiivenkile zakooGobityholo basePrincess eRoodepoort. Elokhu iqhubeke njalo imikhankaso yokulwisana nezipaza zabokufika kuleli ehweba ngokungekho emthethweni, kanti osukwini lwanamhlanje uphiko lwentsha lwe-ANC phecelezi ANC Youth League kanjalo neSANCO bebevakashele imijondolo yasePrincess Roodepoort ukuyoqinisekisa ukuthi abahlali badla ukudla okuhloliwe. La sinenkinga enkulu, sineyiphaza la. One leyiphaza lezi they are owned by foreign nationals. Now, Tina, as a community, we do not have the powers, to take the law into our hands. So this is why we government with one. Magazo Beguti, are they here legally? Two, do they have the AMA certificates with compliance? 3, nokuthi ukudla bakuthengisayo kusezingeni eli-right that is not going to be hazardous to ebantwini nasebantwaneni bethu. Kanjalo ke nokhulumela ke iSANCO sihlalo uDokotela uZef Mdalamo uyakhala naye uthi ke bayaqondisisa ukuthi abahlali banakho ukuthenga izinto ezishibhile ngenxa yokuthi ke isimo sezomnotho asihambi kahle, ube senxusa abahlali ukuthi nabo baqinisekise ukuthi ukudla abakudlayo kukulungele yini ukudliwa. We cannot allow a situation where our kids are dying like flies. We cannot allow that. We are saying as SANCO, we are going to stand up, we are going to support the ANC, we are going to support all community-based organizations, we are going to lead in the forefront to make sure that the community here is safe. This is all about the safety of our children. The future of our country relies on the safety of our children. And now this issue, Paza Shop, is just part of that. Any other issue like crime and whatever, it's just that this one is pertaining to Ipaza Shop. Okunye abakhale ngako bathi nje bayafisa ukuthi ke ngolunye usuku uma bevakashela lezi indawo baqinisekise ukuthi ke bahamba nawo umnyango wezasekhaya. Ezindabeni zeSoweto TV ngingunobuhle wakwaNdlovu ngise Princess Roodepoort.